Kakasi Students Union haga jingalam u President Rangba usamla Lambok Starwell Marngar bot u General Secretary usamla Donald V Thaba ringkat ke jia donlang ki dekot ke Central Executive Committee ki nongilam ke KSU West Jante Hills District Unit ke KSU East Jante Hills District Unit lem ki dekot ke KSU Barak Valley Circle haka arpoi terik nailar arja arpusan ke lahiar syakasnong kalakhal Silchar ke Jilla Assam. Kejing let hiar keseng ketika senong kedai hadian kejing syak tombor ki jaj benriu khasi ki besyong basa ha ketai ke jaka haki weipat ki jaj benriu da ki tiar pen mensau kapula jaman ha ka khatsan tarik unai lar arajar arpusan. Keseng ha kene kesengi kala let banyak kendu bat ki pat khasi penar ki besyong basa ha ketai ke than banyak kren bat ban ai mensim yaki. Haswa kejing le yuk kejat keseng ha ketai kesenong kala don kejing persyang ban khanglat yaki daki bor pulet ke Assam ki bala apa hara ha ketai ke jaka henrei hadien kejing kren ki nong elam keseng baru USP ke kacar lasyak pat yaki ban let yakendu yaki nong syong senong ke kalakhal. Kejing wan kejungi hang ni kalong ba nginyo banyak kendu marhamat yapi binginyo so yapi kei ke balaja bat kumnu binginya penbek binginya rai binginya syakmat. Oh nakaliang ke district administration kala shim ya ka sinjam ha ka ba lala ban kem ya ka tukan ingut laingut gitu ginong thambor ndrei nging sudai ba ka district administration ka di ban kem not ya barokhat nang ba nang ni syakmat kinam don ginu tiwei ru ki ban su thambor ya ki pardo parsam bijungi ngamong ba ka beriu jungi kamla banyak kun ndrei ha shwa ban shim ya kalenti jung jingra ya ki tiar ya le ngiwat shwa da ka kalenti ba jingwan ka jungi ru kalong ha kata ka rukam ka bangi kwa ban ai ka kubor sigiwe pat ki beriu pa juru sigibor sarkar ba lada gi syakta gi pardo parsam gi jungi benar hakon nugo jakala kade kalakal ni de kanu nugo snong dan ini gi benta jung perthai boro we ke bin riu kapang pada boro we ke bin riu kapang kemuka de kamram jung we pu we kun samla jung ka ri ba ke bin riu ben mi ben lei e nak menta ka ri ba ke bin riu jungi ngiwan hang ni mengin wan pen kiwen meneh bengilawan hang ni laiwan kembalai pungut rei kibor sensar district gilakhang ini Keladan kejeng tanya ke Baslam ha, ningkau nang syap kim syah hi yang ngiru baman yu jat hangi, tinggi oleh kim syah, jadi ke hima kejeng ping imla mani ndri hadian kila syah tang ka tukan ningut, bagi dang bun ba ki dekot dijungi sti gi belawan nang po Shillong mana po Jante Hills, ki ba up habar snong, man kum gadak bangi burom ke district administration ngilawan tang mangi, mat ngi kwa man peso ngi pi baro ba, wanam tiang, wanam solong ngarui ngi dor kat bat pi. Lada kerja yang seisian kemeniru, ngin wan yang seisian, lada mengham sa senong jumpi, ngin sa senong jumpi, banyak syong sekali lambat pi. Muka cek bendriu ngidi benlong kawai, ngim di bendan kono kejeng per jimut, ngidi banyak ai ketika dia nggak ketika mon. Ai kejeng ero ya ki pardo persam ngin barak bali, di wilayah mi ben renti ben yang nak benta ki nong senong juga senong kalakal. Ha ki tuki khniat sngi ki ba ngiyok kubor baladon kejeng syak thombor ki parari jongi hekne jaka adon lupa pak ki video ngai kejing syamat bat kejing play ke senam na wei perdo ke senam nang de ka jaka ngas ngoba kejing play kadai kejing play senam jong ka jat pendu koi padang kejing pun kam don ki wei pat ki kam hakas ngi sonde andang la poi solong ngapersang ban phun USP jong ka ka district re padang kejing betot juga pun kam dalong ringa suo snow bala kem at laingot kita ba tombor re persangpat ya kaban ngap thu ban kali ni kingulam nang ni nga snow ba kidon kumba at postan na dulai pangot ki balik tombor re ka kubor ka bangi kwa na kaliang jong ka ki isu ya kini ke persang ban sem ya kejengim jongi perdo pasnam kem dei ban lat nya kti jong ka kampat biang bakin kem tang laingot re nga snow ba kita bidang phet ri ru ki ban ngat haru jong ka Nomor kimdai bagi pardo pas nam jungi ki sedang, mereka maki sedang. Kadang kajing ki, bat kajing bitar, naki kamtam ni dikot naki isu nangti na po nang ba sulong hendai. Kumkin nang yalam bunsien, di kuak bandong ngimdai ban bam jaklut hendai ngi kuak ban wanju kejat swanang kong hendai ban sutu kamba ya kajing long jeman. Tang kawai nga kuak bandong fi ki pardo pas nam, ot kajing jengai, taki spa kilometer nang ni sepo sulong hendai. Kaman sim pada kajan. Pedang kejing terha, pedang kejing jengai tu kalenti. Nomor ni sautu balada kadon kejing jia ke basausi jadi polo pasnam ni kandai kejing pang bat kejing jaumat jungi ke basong po nombak sulong kumju. Bangisim ba ikon cung hinyo trap laki sa hagnu ka cakaru
di tanggawai kedok ba tanggawai ka senam to ki parari ki podok para senam banam tiang banam sir ngidai ka kenhun kabum ju kubum jela jong ka sentor ban kren ya kijing sisa ngai pen sngo jing e jong pi bat nginya de kalanti ka ba dai banya hakar ti jong ka sensar pat ba handai lada kidan pat ki we pat ki persang ban thombo de pi ngatharai yangi ku breu lakha bangidon ka kti ka kajat ngidon ka khmat ngidon ka bor perkhat ngembasi ru banyak tak we pat kalanti lada katar jing thombor kadang peteng na kapos kapor Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jing ki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.